gincem uding bilat usai kisah. Wow, saulengo. Dah. Kendia tak sakul. Kendia dah bayar dia berkenai ke benta. Ini lah semua tu nadu kor pengialak yang election. Adu kat benta. Igua kau bawa apa? Lada dia betul sarkar lah ni siapa ke sarkar. Unkran ikin ke isu habai dia bakta bayar kamat. Jom kan ni ka roster polisi tungkam tungjam lang ni ke badangsa haki baru ki benta ba ka sarkar dukat benta kepala ban kren. Ismi bawa apa punya sim benta kan ni ke benta. Buat unkran ro yang ni kamat. Namar kadi kamat ke bakta yang jadi dia. Pat om dia tang kata ginu-ginu ki dan kam bakta aku mengaong. Bawa apa ismi nanti bawa unkran baik nang ni sekabenta baru sebelum umne. Namar ba ka parti UDP ki dan arut ki kabinet menesa. Ya jong ba pol makermen tengi ngarung layu bani songkai. Tengok ong ikiru ba lagi kita nak sarkar gidi ban keren big isu dah kita cabar ke sarkar gidi keren big isu wat lah kan ke NPP kan berat noi ki sabaru gidi ban keren big lagi dan hal yang persya hal yang sensyar kata kadai ba ngi upai ba ngi kuat bagi parti dilu mi hawi kita nak ke sarkar gidi ban ngap ya jing dawa jong yuri lu kakum gejing snow ke jonga kakum gejing snow jonga te hawi ya ke campaign election ni la sedang ban persekutu nak awi ke pot nak awi ke senam mi lenti baki lu kin sulam hende anda ada election mentang ni kuat ban mangar simet jadi nang yang kibat ni kuat ban lek bahang baju ya barok ladai ke development ni apa penuh ke area lagi dan kino kencan jongi le ni kimdan tu ina abi lek bahai keju ladai ke skim amelek badai banyo nyin pet ban penenti lang na dui barit adu dah ni trai lang keju yo mo abang ikren kaktin ke telik kadang teng kadon ke balai hende nak lek jong ngahi bun sin ngasa juang te bitin bat ya ke babaha bat guang ya ke basni tengi kimi lenti bagini kini hadin pengiladap election ni kuat bangin yang long perlok lang hi baru badan kok konsensi sayang kadi kata ke bentang bangi ngi ajob ya ba samlin mentang ngi ladap job berok lai round ngi lakmi lenti bangin kamtam kambun cicu ndal dap rugilau berok te nang ta gitu ginom kerjaan ba samlin ngi itu bagi ladap pet te kani kelade rupa bangil ladap declare hiba ngin job nganom sim tang harade le ne ha UDP namar ba gajing jelai ke pisa gajing yele ya ke sarkar kajing yele kita ki hek sarkar ki wan amit ki wan damit sate area jungi badai sapo laumai badai sapo kerang badai sapo terter gini ki area sayang lain notang po area rang skadem don bangun rantur namar ni don dak wait lam ka ba klai nanta nyele e kene mde ming sim ka bor halade kene kede ga sandur pela jong ublai ka ba ngila ban le kene i baro ban ngaru abang ngela election kajing duai ki jonga kalong baik ba Ibriu kin song tu ya ke banga pencai wal sibun kidan ginong kentok wat adu kan menta kin dapat kan video ro kin senang bun kin cing kentok dengan nom sko peri ai namar ba dan ibriu kibu ya ketong kunu kunu ban mudur sniu ban nyau budu briu basniu ende ngidon ulai pat uban pencai tang ya ai ke babah kan baru ka jadi sandur pelajong play mengilak ban job kat ya ke sarkar ke badai dah hek spa ke bawah tek ke spa ko sayang habai dei meeting area kuntu ngilak ban long no tang gawai sisni habai dei begini meeting primary unit ngilak ban sao le ne sandali sisni te don kumtu hadu du demi ngilek bandrung ceki sinong kumtu ban pensung tu pat ya kumtu haido idong yang ne i sub unit ngilek ban pensko kumtu don ki meeting ngilek sao ne san don riu teliru ni apa ni amare adu itu ki por ngilak de basung tu bala dele o mahero sao hajar sajrong tambe ada yele apa ngi siap mau dia beri ubah kambiang siu ban tray ya kakam te isutu kan ba kani ka rukom yele ada yele mahero entam be sao hajar sajrong da yele apa entam sao hajar sajrong namar ba ubah apa bro dia hiu beri ubah ngap le ngi girit kiria ubah ngap le mru ya kajingut jong pai ba mahero le hi kum bal ajab ni dan kam mansiat namar ba kajing syat kam dei benong ban tang kasta kasyat marwei ina syat do pai ba aru ho namar kajing job hi gide hi ban syat apa lasim garai mo namar ba kani ka kamele ka chong ha ngi hi smet ada ngi langsung tu bang ladon ka bor bat ke ikhtiar bagi nelam mi pai ba kadi kata angin sasim garai ngi ha bana penbaik bahas suki ada ngi langsung dei ba bit bangin mi namar ba yo le se ba ngimi syak election lam dadon kita ikhtiar ban nelam pai ba kanong le ya area ki bangi ngi item ya ka NPP hakat kum hari jingkain ba mulu malah te hadin bengilak dem nyo ya tu ga vote lai round penban hak ni ki lai round ngi tam kela mangi kato bat bedang sa mental lagi dei segi jaka bangi ngi klan tenge hakabong